Abantu abaningi ayibaphethe kahle lento ukuthi ingane eziningi ziyafa ngoPoison kodwa ayisukungelwa leyo ndaba. Kodwa mangathiwa kufa ingane eyi1 yaka-DA ila izoqala khona iGNU ukuyisukumela le ndaba. Into yokuqala nje ezokwenziwa i-ANC ukuthi uzwenza show ukuthi abantu bangaphandle bayahamba eSouth Africa. Ubese sinoma ngathiwa umkhonto wesizwe osemandleni njengamanje ubengeke azathula ubezoqhubeka akhulume izixazululo le ndaba. Bengizwa abanye abantu bekhala la engaziyo ukuthi sasithi masikhuluma ngeMK basitshele the way to get off. So bona babe nalento ukuthi thina we are bluffing, bona bahlakaniphile. So manje izinto zitshekile and kubukeka sengathi zisazotsheka. Uyabona nganza kwethu, mina I can bet you ukube ngempela ake siyeke lokho ukuthi sarojo. Ngiyazi vele ukuthi abantu abaningi abayivotelanga iMK ngenxa yokuthi kunalezi zinto abazaziyo bona esingazazi thina nokuthi ke abantu banenzondo nje ke. Yabo. Uyabona mawuzobuka kahle. Ama countries anabantu labanini nibone ngathi bayizilimi. They've realized ukuthi lama liberation parties are captured. They are useless to the society and they are starting to vote against those liberation parties. Kodwa eSouth Africa abantu bakhona lapho kuthiwa khona ngathi kunabantu abangathi bahlakaniphile. That's where they keep on voting the same useless parties that are making sure ukuthi abantu abamnyama bayacindezeleka. Uyabona nje for instance, uyazi ukuthi njengoba izingane zifa kangaka yilo Poison, mangafe yodwa ingane yeDA okanye eFreedom Front Plus, before even that party can say a word, the very same ANC that is not doing anything about it will make sure ukuthi oh my friend bayahamba, because sekufebani ingane yabantu ababalekile eSouth Africa. Whether you think I'm bluffing ngalento engishoyo or mhlambe ubone ngathi ngikhuluma kabi mangithi oh my friend olokhuzana ODA no Freedom Front Plus ibona abathandwayo, ake kufa ingane yodwa tuyibulawo Poison, ubone ukuthi bazolinda yini ukuthi kuze kukhulume iDAO kanye Freedom Front Plus. Angeke balinde. They will make sure ukuthi they are the first ones to act. So ngithi kuwe mina, uyabona ukube kuthiwa iMK yawina, mina ngavotela iMK mina. That is not a secret. Yeah, i-democracy phela le. Ukube kuthiwa iMK yawina, ukube kuthiwa yawina iMK, and then njengamanje sinama robot angasebenzi lapha kuWilliam Mkhulu kanye kuWinnie Mandela Drive aseneminyaka engasebenzi. Ukube kuthiwa iMK yawina, lama robot ngaba yasebenza. Ngiyabona lezi ingane ezifayo ngabe sesinemhlahlandlela manje ukuthi kwenzakalani eSouth Africa. Besizokwenza yabo nje basikhuluma ngaka la kuTikTok. Besizokhuluma siyisindaba kuSG weqembu lethu ukuthi badlulisele kulabantu ababaqhashile ukuthi abasebenzele umphakathi ukuthi hayi bona akho kubheda sanxenxa abantu ukuthi abavoteli iMK, abantu bayivoteli iMK. So ake nilungise lezi zinto abantu abakhala ngazo. Sihluleke lapho ebese senza ama video kanje manje ke publicly. Sigxeke iMK, thina sikho bias. Thina sifuna kwenzeke into right for abantu base South Africa. Uma sesihlulekile lapho, thina besizokwenza show ngoba sifuna lezi zinto ezithenjiswe iMK ku5 years sibone ushintsho. So uma ngabe kuukuthi asilibone ushintsho, we will take it upon our hands ukuthi we make change, but I cannot force iDAO kanye iANC engayivotelanga ukuthi yenze something. Yes, iphethe country yami, but I cannot force them because angibavotelanga, anginawo lawo mali. But iMK ngivotele, I can force them. So ngisho ukuthi uyabona bafethu, ake siye kuba amaxoki nje. Angali nalithanda iqembu lenu, nibona ukuthi lifanele ukuthi liphathe kuzokubusa uJesu, kuze kubuye uJesu. Kodwa alikho into elenzela abantu leli qembu lenu.
ziningi izinto ezibhedayo la eSouth Africa njengamanje ezikhalisa abantu. Yabo, so angeke ukuthi ningathi nina ni happy njengoba abantu bekhala bonke nje. Phela bakhala ngezinto ngibona ngabe zenziwa uhulumeni akangazenzi uhulumeni. Angazi bafethu, hayi ayangazi mhlawumbe mina izinto ngiyibona ngenye indlela ningayiboni ngayo. Hayi mina nje bafethu, hayi kube kuthiwa impela ngayivotela iANC kulokho, hayi ngaba up in arms, especially njengoba ngikhuluma publicly. Uma ngabe kuba kuthiwa mina ngathi akuvotela iANC mayisibheda angaba ngithule mina. Uyabona iMK mangathiwa iba semandleni njengoba ngikhuluma kangaka ukuthi ayivotelwe ebese iba semandleni bese singakwenzi lokho, angeke ngithule mina. Angeke phela ngisho ukuthi abantu abavotela iMK ngoba ngifuna kubusa iMK nje abantu bakhona bayitamzele. Ngifuna ngoba iMK nginethemba lalento eyithembisile ukuthi izoyenza. Uma ngabe izinto zingasenzeki ngendlela, I will make sure ukuthi I speak against iMK futhi. Angiqomile kwa MK. Angiqomile. Uma ngabe sibheda nje, I will speak against it. So ukube kuthiwa mina ngayivotela iANC okanye nganxenxa abantu bavotela iANC okanye ida, manje ngabe ngiyahlanya straight ngoba nazi ingane ziyashona, akukho noyedwa okhuluma into epositive nento ewumhlahlandlela. Hayi kwahleni bafuthu.